Joonas, mine! Беги! Вот! Вон мяч катится! Да вон мяч катится, беги за ним! Mine appi, kui teiste pall on, aine! Tubli! Hea töö oli! Tule Joonas alla, Joonas! Palli all juba! Nüüd ütles Jass, Kaspar ütles aga pole, kaotan ikka. Robin vahetus või? Robin, tule ära! Sa lähed kohe arutama. Koos loomad mu klassi pääsed. Ja pärast ja Robin, sa... Nii, Max! Играй, Дэвид, бой! Алло! Коробка! Kohtunik, vaata silma! Kohtunik! Vaata! See on sulu sees! Allo! Sander ja Keit. Kas sulu sees ei ole? Magab teid see kogu. Alan löö meile pall. Tomile siis! Ei löö. Ära on. Igor, ole valmis küsima. Вот и все. Sama, hoia! Ei, aga rahulikult, ainult kommentaari enda. Ühel poolel lubatud, teisel ei ole. Хорош, Юрка, хорош, молодца. Дай налево. Ай, другой край, смотри. Макс, иди шире, ко мне ближе, Макс, ко мне ближе, еще ближе ко мне, еще. Вот здесь играй. Макс, ближе у меня играй, все, со мной, я тебе подскажу, если надо. Сейчас играй. Тихо, в офсайд, смотри, офсайд. Ай, мягче, дай, мягче. Нормально. Ja, annan 5 minutit neile puhku. Tommi jalan! Lihtsalt olen kuskil majas mängime mingi, käib kuskil 7 korras. Terve 2 päeva. Siis on ütleb, mine, ma ei viitsi. Tasu. Mida vedab? Meil on mingi 20 Mine, Sander, mine! Joonas lange, ta annab pika, kus abistab praegu Martinit. Kaspar ütles suur Kaspar.
Ragnar. Сам. Хорош. Оль. По поворотам. Joonas! Падай, руками видишь, что он толкает, падай тогда. А то ему уже нельзя. Ну, Максик молодец, получается хорошо. Давай, Максик, давай. Хорош, Саша, молодец. Tule, Ragnar, tule! Ja siis ongi kõik põnev läbi. Хорош, Макс, молодец, Макс. Ja siis järgmine päev Hästi. On nii, hästi. Teine särk. Okei. Ja läbi ma... Hästi. sinna seiklus. Martin, jõua! Puutaks! Püsi! Hästi, Martin! Seal isa ütles, et siis vaatame. Kolmanda lendi isa töö ja ema. Надо двигаться, Раул. Стоит. Наш Не стандарт. пожестче. Jah, sina aita mul kaasa rääkida. Ja pikk. Ja üks pilt on Facebookis ka. Ja ma tean. You knock ice. I knock just week. Ja Ja siin on hästi. teacher room. Ei, iga... Ei ole, võib-olla poole nelja. Mitä tänne rahan kedagi ei ole? Nii, Alan, Tomi. Kutsun isa siia. On! Игроки сзади! Макс! Макс, 25-го возьми. Ближе к нему, Макс. Ei, sinul vist ei olnud homme. Ma arvan, et teil on järgmine nädal, ma ei tea. Kutsutakse. Hea töö, Martin! Нормально, Мить, молодец. Игорь, первый. Давай делай, Макс, делай! Делай! Marko Peaga! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Sander Ragnar! Kevin, keskpoolik Igor Praavai! Наверное, я не знаю, я часто...
Tästä ei anda palju. Marvin, ole väljytä. Saat. Marek, ära kaikki. Kiitos. Ja Martin. Tule, ja nyt lekka. Ja joo. Jalan. Nikita! Tule. Teistel on ka nii. Ei, Kevin! Alan on seal, hoia, näed, ära kaara! Käsi oli jo! Hai! Ei räägi. Kohti nyt pime on, kurat. Nyt on, ja. Oota, korjallus se! See oli ka karjuvad kõigast. Seal löögi. Пошли! Täpsus! Митя, давай первый на мяче. 5 минут осталось поиграть. Все, ребятки, давайте. Максик, шире! Давай ко мне. Не уходи так далеко, играй по ним. Вот твой гол, Андрей. Я тебе про что говорю. С игроками. 33-й, ты! Tule alla, Igor, allapoole, pikk tuleb, kinni poodi. Kevin, võid veel langeda. Hetkel on 42. Aitäh!
Mina lähen minema. Püsi, Marek! Lähedal! Ja Tomi ka! Ei, võib-olla. Сядь к нему, Рома. Хорош, да, Хорош, Бонка! Хорош! Ja tõuse, Marko! Keskjooneni! Не прыгай, не прыгай, не прыгай! Jääda! Jääda! Sotti peale. Igor! See on dialoogina! Davai. Mul rekord 60. Kevin, Tomi jalan all! Davai, Kasso. Ja vaid! Pole nõus. Nüüd ei ole nõus. Alla tagasi! Kevin, Kevin! Seal ei peab olema! Mäng läbi peaks saama. Ettevaatlikult käid käsitlema. Mängin Martini käest. Igor on. Пошел. Хорош, Лёша, хорош! Martin kiiremini. Ja teine see. Jalan, toi. Роб свой игрок, Роб свой игрок. Ja läks. Я пошел сам, Вала. Tule, Martin. Ja jõua tagasi. Ар, сам сделай красиво. Ei. Igor, mängime 3-2-2. Igor, Kevin keskel, Tomi jalan ees. Viimast minutit. Anna! Võitluslik esimene poolaeg lõppes 0-0. Mäng, vabandust. Järgmises kohtumises on vastamisi Tallinna Kalev ja Tartu Tammeka.